A Barcelona és normal que si busques una cafeteria acabis en un Starbucks. Són impossibles d'esquivar. Els Starbucks són com els uròlegs. A la que te'n descuides tens una al darrere. Hola, bona tarda, benvingut a Starbucks. Què voldria? Doncs, no sé, posi'm un cafè. Tenim en promoció el millor cafè de Colòmbia. Doncs, miri, posi'm aquest. Gràcies, senyoreta. No, soc un senyor, el que passa és que tu m'estàs posant veu de dona. Sí, perdó, és que jo no soc molt d'imitar dona. Doncs, és igual. Miri, aquí té el seu cafè. Són 5 euros amb 20 cèntims. Perdó? 5 euros amb 20? 5 euros amb 20 per un cafè? Aquest cafè de Colòmbia té el cost d'una altra cosa de Colòmbia. 5 euros amb 20 per... Tu et penses que soc gilipolles? Et penses que soc gilipolles? Digue-li al senyor Starbucks que surti. Digue-li que surti i que m'ho digui aquí a la cara. Starbucks, on ets? A veure, un cafè, el típic espresso de l'Starbucks, hauria de costar, comptant el cost del cafè, el cost del sucre, el cost del got de plàstic, el cost del sou de l'empleat que ets tu, el cost de la publicitat, el cost de l'electricitat utilitzada, el cost del lloguer del local, perquè tots els locals són de lloguer, hauria de costar 32 cèntims. 32 cèntims 5 amb 20. Tu et penses que soc gilipolles? Com a mínim fes-me un petó o alguna cosa. Sisplau, algú es pot portar aquest senyor d'aquí? No, digue-li al senyor Starbucks que surti. Digue-li que surti i que m'ho digui aquí a la cara. Starbucks, que t'has equivocat d'actor. Que el que cobra una pasta es el latre. ¿Qué es eso, home? Buenas tardes, caballero. Por favor, deje de molestar a la señorita. Acompáñenos a la puerta. Venga. Sí, no. Vamos haciendo, por favor. Ya he escuchado a mi compañero, vamos a ver. Sí, no es una señorita, es un señor. Pero usted no tiene que decir si es señor, si es señorita, lo que sea. Vamos saliendo, por favor. Vamos a ver. Sin empujar. Me ha tocado la espalda. Si mi compañero le está haciendo así, es que no le ha tocado. Pues si me ha tocado claramente, no es así. Yo no creo que le haya tocado. ¿Verdad que no? Sí. Es que usted está poniendo en duda cosas que no... Me ha tocado la cara. No, mi compañero no le ha tocado la cara. Claramente. Por favor, no ponga falsos Yo testimonios. no le he tocado la cara. Usted dirá que le he tocado la cara. Me está tocando la cabeza. Pero, Por favor, deje de inventar, estar molestando a la señorita. Por favor, yo me miro y ya está. Pensaba que éramos unos actores graciosos, pero no, resulta que no nos seguratas. Oye, perdón, pero ¿qué pasa? ¿Que no... ¿Qué pasa? ¿Que los seguratas no podemos ser graciosos? Eso digo yo. No, yo no he dicho eso. Se está usted metiendo con el gremio de los de seguridad. Tranquilo. No, Antonio, cógeme que al final me da. Está molestando a la señorita. Que no es una señorita. Está ofendiendo al gremio de la seguridad. Vale. Tengo que cuidado, Me voy, ya está. Salga ya de aquí, por favor. acuerdo. Venga. Bueno. Pero salga que me estoy viendo, o sea, no... Ya estoy fuera, es una convención teatral. A mí me va a contar lo que es una convención teatral. Al menos salga de la luz. Eso es una convención teatral. Que manda cojones. Señorita, ¿está usted bien? Sí, gracias, señora agente. Me voy a una tetería para relajarme. ¿Me quiere usted acompañar? Uy, si no fuera porque tengo trabajo... ¡Ay, guapa! Joder, mozuela. Vaig decidir anar a la teteria per reflexionar. En una teteria sí que podria estar tranquil, escriure una mica i sobretot mirar el meu Twitter. Hola. Té o infusió? Un té. Té verd, negre? Si em tornes a dir negre, et rebento la boca. Aquí tenim molts tipus de té. Doncs un té. Té verd, Doncs aquest. té blanc, El blanc. té vermell, té negre, Si em tornes a dir negre, te sapo contra la paret. té de canela, De canyella, sí. de frutos del bosc, Quin bosc, jo què sé, jo vull un té. de jengibre, Perdó. de maduixa, de melocotó, de tronxa, de farigola, Es fan des de farigola. té de darjeeling, English breakfast, Dius? Japanese meat, de roïbos. A veure, ajuda'm, parla'm en català. Posa'm un té que tinc pressa, collons. A veure, aquest tinc 3 minuts i mig, el blanc 5 i l'altre 4. Triga, a què? A que infusioni. I ja que sóc jo el client, no et pots esperar tu 3 minuts i mig, 5 o 4 amb un puto cronòmetre a la mà? Por lo que veo, vostè no té ni idea de lo que és prendre's un té. M'estàs dient que per prendre un té tranquil, reflexionar i potser escriure una mica, haig d'anar amb un puto cronòmetre al cul? Aquesta teteria és preciosa, però vostè és una mala persona. Vostè és dolent. Ho ficaré al meu Twitter.